Gülme ejeme turganlar. Atayın sonun güldesteni dayardap, ırdesteni dayardap, ушунча келген меймандардын, жакын саналаштардын алдында бир сонун чыгарма менен эжеми куттуктап гүлдести арнайын деп турган кезде да жүрүң адыракына кеп экөөбүз могул жактан ырдап бийлеп барып эжеми куттуктайбыз. Анан кайсыл стол, кайсыл мейман сонун кол чабып тосолгон болсо тойдогуна чоң призди ошол столго жеткиребиз. Алып кел Гүлбе. Жибер анда музыканы. Бактылуу үй менен Гүлбүлүү үй менен кана кайсыл стол сонун болбой деген.
Uşul, 2 yaşının toyuna kuş geldi size deyim. Gülmerize, akırkı jolu kaçan gül allarınız esinizde mi? Kaçan verginiz? Gözünün de esinde canım. Ben şundayım. Gül alıp verebiliyorum istedim. Жақшылық vereceğim. Her şey reklama gelip stoyun. Ya.